सोयन हने तस्क नाजागु संस्कृतिया रूपे नेपादेय संस्कृतिया त क्याफै थोए देदुने थाथे हे थजागु मुअंगो संस्कृतिया त माका तपि सोनिगया नेवा त खसा नेवा समाज दुने न बौद्ध संस्कृतिया अतिका महत्वपूर्ण गु स्थान दु जजलपा छिगु नेपा च्यानलले नेबया जाझ नेवा मसिका सोयासना दिपि सकल सोकुमे फाजमे जुपिन्त दुनुग्ला निसे लस्कु सेनाचना जी अनुषा नेपाया प्राचीन ग्रन्थ गुण काण्डर विह सूत्र कथा संसार प्रतिपालक हे महाबुद्ध आदि बुद्धया रूपे लोकेश्वर पिन्त कया त गुदु थोहे भूमि जगत सत्व प्राणी पिनिगो हित सुख शान्ति सत्व प्राणी उद्धार्य कामना यासे थिथे अवतार कया करुणामय लोकेश्वर पिनिगो सृष्टि जुगु ख थथे सृष्टि जुपि थिथे करुणामय पि मध्ये न बौद्ध संस्कृति पेम करुणामय पिन्त विशेष मान्यता बियात अगो खनेदु उकी थौ तकन बोसपोल पिनिगो आराधना याना पूजा पाठ यागु तुत बनेगो अष्टमी पत्ती थल दनेगो आदि परम्परा न्याना चंगु दुसा दे छक बोसपोल पिनिगो जात्रा यागु चलन नदु थुपी पेम करुणामय पि मध्ये न मुंगदय जात्रा दक्षिबे ताह कगु नाप ब्याक्ल कथ हनावगु खनेदु थो जात्रा द्य जाउलख्य ठेंका जा होले मागु नाप फोटो केनिगु परम्परा न दु स्वादिस थोय विषयले छगु रिपोर्ट तीर्थस्थल मुवया खुशी सञ्चित जुयाचंगु छगु पवित्र स्थल ख नेपा थोय नेपादेय उत्पत्ति जुसानी सेहे थन बौद्ध संस्कृति इतिहास न न्याना चंगु खनेदु थुकिया उल्लेख स्वयम्भू पुराणे न जुयाचंगु दुधाई अथेहे स्वयम्भू धर्म धातु ज्योतिरूप उत्पत्ति जुसेली आपाला बुद्ध बोधिसत्वपि उगु ज्योतिरूपिया दर्शन्य नीति बिजागु ख धैगु थापुदु नेपाया दक्ले प्राचीनको संस्कृति कथा कया तगु बौद्ध संस्कृति या त हनाचौ पिहे थनया नेवा जाति ख थासा बौद्ध संस्कृति या उपज व उद्गम स्थल हे नेपा देख थोय पवित्रको भूमि नेपादेले चोपे सकल प्राणी पिनिगु दुःख निवारण व लोक उतार्य नीति लोकेश्वर पिनिगु उत्पत्ति जुल वस्पो लोकेश्वर पिन्त करुणामय अवलोकितेश्वर न थ्यागुया नेपाय प्राचीन ग्रन्थ गुण काण्डर वियो सूत्र कथा संसार प्रतिपालक हे महाबुद्ध आदि बुद्धय रूपे लोकेश्वर पिन्त कयातल थोय भूमि जगत सत्व प्राणी पिनिगु हित सुख शान्ति सत्व प्राणिया उद्धार्य कामनाया से थिथि अवतार कया करुणामय लोकेश्वर पिनिगु सृष्टि जु कथा थन स्वस व खुइम लोकेश्वरया सृष्टि जुगु ख थैगु थापु दुसा थथे अपार महिमा दुपी लोकेश्वर पि मध्ये न थन परापूर्व काल निसे पेम लोकेश्वर पिनिगु स्थान उच्च दु नेवा बौद्ध संस्कृति वस्पोल्पी पेम करुणामय पिन्त विशेष मान्यता बियात गुदु उकी थौ तकन वस्फुल पिनिगु आराधना याना पूजापाठ यागु ले छक अष्टमी पत्ती व्रत चोना सप्त विधानुतर सप्त पूजा याना पता छना धर्मकर्म याना वया चंगुदु
अथेहे वस्पोल करुणामय पिनिगो जात्रा यागो परम्परा न आदि काल निसे न्याना वो गुखन्यदु बुंगदेव वो जनबादेव या रथशाला छज थ्याक जात्रा या नावया चंगु दुसा चोबादेव वो नाला करुणामय या ख जात्रा यागु चलन्दु थर्मय मनको सापी निवातेस थर्मय संरक्षण वो सम्वर्धन्य नीति वस्पोल लोकेश्वर पिनिगो जात्रा तिथि मान्यता कथ हनावया चंगुदु थजाकु जात्रा पर्वत हिन्दू व बौद्ध निगुली धर्मय अनुयायी तेस अति कहे महत्वतया माने नावगु खन्ने दुसा थुकिया त राष्ट्रिय मान्यता न बिया तगुदु थथे तिथि लोकेश्वर पि मध्य प्रख्यातम बुंगदेवया अति उच्च स्थान दु याङ्गो वर्ण मजुगुली वस्पोलिया त रक्ताव लोकी तेसोर व मेगु कथ रातो मक्सेन्द्रनाथ न थ्यागुया सकसित करुणा तया बिजाइ मजुगुनी करुणामय नामन सम्बोधन या बुंगदेवया त बौद्ध पुराण अनुसार पद्मपानी बुंगमलोकेश्वरीय रूपेण मसिका वोगु खनेदु शङ्करत्नय रूपेण नालातम बुंगदेवया अरुणावर्ण जुसे मिखा तत गोया पेङ्ग फुत्ता कसे चा देका तगु ख जिरे रत्नमुकुट कपाले सिंह ह्यापने तिसा तिया तगु दुसा कपते कर्कोटक नागिया रत्नमाला लाते बाला वो तुती कल्ली न्याका तगुदु वस्पोल्या जवलहा वरत मुद्रा व खवलहा त पलेस्वा जना तगुदु पञ्चामृत आदितया पूजा याइम वस्पोल्या त मानव मात्रया उद्धार याइम अन्नदाताय रूपे माने ना तगुदु स्विनिता लक्षण युक्तम वस्पोल भारतीय आसाम राज्य कामारो काछया जुजु शशी व महारानी माया कोख जन्म जुया बिजाम न्यासम सन्तान मध्ये दक्ले कान्छा मख वस्पोल करुणामय सुखावती भुवन कहाँ बिजाना मर्ते मन्दले सकफन सुख बिया नीति खतकती यागु हेतु दुःख मुक्त याय कारण इच्छलोके जन्म कागु ख थैगु ख वंशावली उल्लेख जुया चंगुदु परापूर्वकाले नरेन्द्र देवीय शासनकाले नेपाल देशे जलपृष्ठि मजुया तस्क हाहाकार जुल अनेक शान्ति स्वस्ति यासान छिन्नित तकवा मौया दुःख जुल उकी ठुकिया समाधान्य नीति तान्त्रिक गुरु शान्तिकराचार्य या आज्ञा कथ तान्त्रिक गुरु बन्धुदत्त बजाचार्य खोपया जुजु नरेन्द्र देव वो ललित च्यापु सोमवना भारतीय कामारो कामच्छे करुणामय या त नेपाल बिजाकेपु निर्णय या त थथे करुणामय काया त वनाचंगु इले नापलाम कर्कोटक नागराज या त न थपी नाप्प बनायंकल अनथेंका अनेक उपाय याना गुरु बन्धु दत्तया तान्त्रिक विद्याशाला करुणामय या त नेपाल बिजाकल यो कोहे धन्य व अतिथैगु 3600 दकलिया वर्ष थ्याबले आर्या व लोकी तेसोर लोकनाट्य त नेपाल बिजाको ख थैगु प्रमाणदु थथे नेपाल देशे श्री करुणामय या त प्रतिस्थापन याव सकल श्रद्धालु पिन्छ अतिहे श्रद्धा भावतया वस्पोल्या त माने नातल थनली वस्पोल्या जात्रा यागु परम्परा नन्यात परापूर्वकाल निसेहे राजकीय सम्मान बिया माने नाचंगु थो जात्रा यलया दक्षिबी ताहकगु व प्रसिद्धगु जात्रा ख खोपया जोजो नरेन्द्र देव थो जात्रा न्याका थकुगु ख थैगु थापुदु बुंगदेव जात्रा या न्यव देव थलिलुई मागु परम्परा दु वयालिपा देवया त दशकर्म खंका नेमकुल तेस रंग रोगन व समाया थुनिव रथे तया देवसालीगु तयारी याई थुकिया नीति यलय पुचे र देका तै थथे पुचर्नेसे देवशाला हया थ्याथासे या न्याका जात्रा हनी लग खेले थेनी बेले बहु बेमागु परम्परा न दु अथेहे गाबा या नुग या व लग या
थका सोंगु या सफलताया प्रतीक कथ नैकान लुइगु चलन नदु नैकान लुइ कने खुनु नान्चा या थका मिसातेस देवसाला हाइगु ख थुखुनु या त याक मिसाया फुज्या न थाई वया छुदी लिपा यलया ल्याकुली चोंगु फलच्याचना ज्योतिष तेस साइट सोई वही साइट अनुसार पिंगु दिजु लाका देव थति त्वाल जाउलख्य साला यंकी गुकिया त देवपि साले गुथाई थथे देव जाउलख्य थ्यंका सोनु दुखुनु बनी जा होले गु चलन दुगुनी थुगु थ्या या त जाहोला ख्य थागु ख धैगु जनविश्वास दु लिपा जुजु जाहोला ख्य खगो अपभ्रंश जुया जाउला खेल जु वंगु ख थाई थथे जा होलेगु थैगु भूत प्रेत तेगु नीति ख थैगु थापुदु थथे थथे त्वान देवसाला यंकी खुनु कुमारी पातिया कुमारी फलचा यलया जीवित देवी कुमारी न बिजाके मागु परम्परा दु यदि बुंग देवसालेगु इले फुख्या बोसा वा छु बिग्न बाधा बोसा हाक्ना मेगु साइट सोयाजक देवसालेगु वो फोटो केनेगु याई यलया थति त्वानिसे जाउलख्य तकया जात्रा या त विशेषना किपुमी तेगु जात्रा थाई उगु इले किपुली चोपी बाज थानावया रथ सावे मागु परम्परा दु किपु नापनाप नेगाया जात्रा रुपेन नाला तगुदु थुकिया त य दुपी मेमेपी फुक्क जीव अर्थात प्राणीय जात्रा रुपेन कया तगुदु अथेहे थते देवसाला यंकिन हेव पान्जु त किपुली बिजाना याक मिसाया त जल प्रसाद बिउने मागु चलन्दु देवसाला यंका पेनु दुखुनु फोटो केनी थुकुनु या त जाउला जात्रा न धाइगु ख थथे देवसाला यंका पेनु दुखुनु फोटो केनी गुजुया थुकुनु या त जाउला जात्रा नाप फोटो जात्रा न धाइ आधासा ज्याजुले दिपाय इजु गुदु दिपालिपा हाक्न थोय विषया पुवंक रिपोर्ट स्यादी फै उकी आया त पल्ख दिपा दिपालिपा छित हाक्न छ ज्याजुले दसको सेनाजना छिसा सोयासना दिगु ख ज्याझो नेवा मचिका जिमिस थौयाको ज्याजुले छगु अतिहे रोचक किम्बदन्ती नाप स्वापु दुगु फोटो जात्रा विषयले तयारी नगु छगु विशेष रिपोर्ट निर्वाचनागु ख आधासा सोयादिस थोय विषया पुवंक रिपोर्ट कथा सोंगु लोके यात्रा या नावया चंगु बुंग देया र जात्रा नेवातेगु जीवन्त संस्कृति ख अथेहे बुंग देय जात्रा या विशेष आकर्षण थैगु देवसाली बेले थाइगु थिथि बाज नाप थिमे प्याख न छगु ख जात्रा या झोले न्याखी बाज का बाज त गोगु थिमे बाज आदि थागु परम्परा न दु थुलिजक मखु थु जात्रा तुत बनेको परम्परा न अतिहे लोकौं भा थथे फोतो केनीगु परम्परा विषयले छगु किम्बदन्ती थथे दु छगु इले कर्कुटक नागराजा रानिया मिखा छ्यागु जुयाचन आपाला भइदेकेना अनेक उपाय यातन रानिया मिखा छ्यागु ल्याके मफुत
छनु नाग राजा फुपे छम अतिक कुशलमा वैद्य दूत हैगो खसिकल अनली कर्कुतक नाग राजा मनोया भेसकया उम वैद्य त नापलाय त वन वैद्य थासा बुझ्या त भुइ पाकी सोया वना चंगु इले न दथुई छम ब्राह्मण न बना छि थ कलाय मिखासा नाचंगु उकि वास या त थ नाप्प वने माल थका बिन्ती यागु जुया चन उम वैद्य थ बु वनिते नागुली वास मे खाना मताय गुथका थाल ब्राह्मण वास मे मदुसा छक सोया जकसा ब्यु थागुनी ज्यु थका बैठ्या आवाजु ब्राह्मण लिसे वया छे वन ब्राह्मण सुजुई मखुगु सुनसान ल उम वैद्य या त बनायंका तरंगो खुसी थे यंकल अनथेने म ब्राह्मण थगु मसिका बिया थ कर्कटक नागराजा जुगु व तौद पुखु थगु छे जुगु खकन थखना ग्या मते थका आवाजु या त मिखा तिसिका पुखली दुनि बनायंकल पुखली दुनि थेने म मिखा कना सोबलेला जाजोलले मानगु लुया दरबार खन दरबारे दुनि थेने म लस्कु सेना दुकया मिष्ठान्न भोजन याकल भोजन को जायका नागरानी निहने वया थगु मिखा क्यवल वैद्य थम छुन वास जोना मवगुली भैसरसे तथागत्या ध्यान समाधि या त भैसरसे तथागत्या मन्त्र पाठ्याना थगु न्याप ल्युने खिति तुइका वगु वहे खिति स्यागु मिखा तया बिल थथे पेनु तक मिखा वास तया बिउबले मिखा पाके जुगु वे कोला त थथे वे कोलासेली कर्कुट नागराजा वो वया तिरी मेजु अतिकन लेताल अनली नागराजा वैद्य या त छु भनेको फो छ धागु बिगु जुल थका आवाजु या त आज्ञा जुल आवाज हुन कर्कटक नागराजा फिना तगु रत्न जुहारा जडित पक्ल छपा फन नागराजा न थम फिना तगु पक्ल टोता बिया थो तस्क मुवंगु न जोगुनी मेपिनी मिखा बनी खुया यंकी थका थाल अनली उम वैद्य अन बिदा जुल थुके आवाजो छेथेने म सक्ता ख छेज पिन्त कन थत कर्कटक नाग बिया हगु ल केन अब्ले निसे व न्याठ्या वसा वहे ल छपाफिना जुया जन छनु आवाजु वे जाय नाचंगु इले छमख्या वया उगु ल सोया जन अनली वख्या न्यहने वया वल गन वगु सुना बिया हगु थका खसेका न्यनाचन उमख्या न वल थट बिल थासा उकिया थाक्को मुपुले गुथाल जापो आवाजु थट वल कर्कटक नागराजा सिर्पा कथ बिया हगुनी स्वितन बिमको थका थाल उगुल लो वंका चोम भूत निया निथ बुझा या नाचोनी म आवाजु या त बिस्ना बिस्ना सोयाचोनी गुजुयाचन छनु आवाजु या तानो गुली उगु ल टोटा अनहे ड्यागमे तया ज्या या नाचों गुजुयाचन वहे इले उम फुट व ल खुया यंकल फुज्या को चाका न फिथका सोबले मखने म उखि ठुके माला सोल तर न लुइके मफुट अनली छेवना फुक्क खकबले छेज पिनिगुन वो फेमाल छनु यले जाउला जात्राया छनु न्यव सकल यल बासिते मत छेक व गुजुयाचन उमिस खेले चना नेत भे जोरे ना हगु जुयाचन अथे जोरे ना हगु दक्को फुट तेस नया वंगु जुयाचन थते सकता खुया नया तगु खना छम तान्त्रिक सम गुर्जु थगु तन्त्र विद्या सोबले भूत तेस नया चंगु खन खन्ने दुपी फुट त मध्ये छम फुट उगु पाक्ल फिना तगुत खन्ने दुपी फुट त मध्ये छम फुट उगु पाक्ल फिना तगु न खन वहे इले
बैठे आवाजुन अनहे दुगु जुया जनसा कर्कोटक नागराजन मनुये भेसकया अनहे चाहिला चंगु जुया जन अन फुट थगु ल फिना तगु आवाजु खनिव न क्या त व्या वमा आवाजु बैठे वो फुट्या दथुई वाफुजुल फुट्या न्यने आवाजु त्याके मफुट हाक्न उगो शक्तिशालीगु न फिना तगु नीला फुट छन्हे बल्ला फुट आवाजु या त लछार पछार या त थोखना मनुया भेसे व म कर्कोटक नाग फुट या त पावन कर्कोटक नागराज थगु रूप केना उगु पाक्न थमहे आवाजु या त सिर्पा कथ बियागुनी वल सुयागु ख उइत हे लित बिउ थोल फी छन्त मलुवा थाट अनली फुट उगु ल तोता नागराजा या त लाते बिल थनली फुट बिन्ती या ना थाल थुली मु वंगु ल बुझा या था फिना वइम जाप आवाजु या त न मलो उकी थोल करुणामय या पाले छ्या माथा सेली बैठे आवाजु न महाढा मफुत अनली उगु फाक्ल करुणामय या त छाया बिल थोख यलया जुजु ठ्या ठ्याङ्क ठ्यान हिरामोती रत्न जडित थुली अमूल्यको फाक्ल पिङ्गु दिशा स्वकतक केने मागु होछित थथे बुङ्ग देवया रथे चोना केनिगु उगु पाक्ल तापाङ्गु चाक देव दैत्य नागलोक व मनुष्य तेगु निम्ति केनिगु ख निकगु चाक ये यल खोप तौदह वो निर्वाण जुयावने थुङ्कुपी बन्धुदत्त वज्राचार्य जुजु नरेन्द्र देव र चक्र वो कर्कोटक नागराजा या त ख स्वकगु चाक ज्यापु बैठे आवाजु फुट व मेमेपी फुट गन्टे त ख थथे जाहुला जात्रा खुनु या मागु परम्परा ख अनली कर्कोटक नागराजा बैठे ज्यापु पाक्न फ्यायङको म फुट व उमो फुट लाम गुर्जु या त सन्तोष विक सम्पत्ति बिया कर्कोटक नागराजा लोक जुयावन वहे चान्ने हाक्न करुणामयली त यङ्के त यच्छे त मुना जाउला खेले बल अबले करुणामया जवगु पालिचंगु बन्धुदत्त गुरु या मन्त्र या प्रभाव श्री निम देव देवी पि भ्यावया यच्छेते त लिनायङको जुयाजन उकिया त निरन्तरता विषय थौ तकन चाचो निखुनु नखि खागु चलन याका तगु दुथासा कने खुनु नाग्य वस्त्र फोटो केना बुङ्गद्य जात्राको च्याकी थो वस्त्र सोगु प्रभाव अस्त महाभय तरे जुयावनी थैगु मान्यता दु थन निसेहे बुङ्गद्य जात्रा फोटो केनीको प्रचलन न्यागु ख थैगु थापुदु थथे फोटो केनीगु स्वेया नीति अन यलया जीवित देवी कुमारी न बिजाके मागु परम्परा दु थुकुनु थन राष्ट्रिय मान्यता बिया फोटो केनीगु खसा अबले अन यलया मेयर उपमेयर नाप प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति आदि विशिष्ट व्यक्ति पिनिगु न उपस्थिति दैगु ख थथे फोटो केनीको चायाका द्यो या त बुङ्गे यङ्के त ज्याउलख्य निसे बुङ्गे तक द्यो ख को बिया जात्रा याना यङ्की गु ख उगु इले बुङ्गे चौपिन्छ सवलाक छलिचाका नस्वे मागु चलन्दु थथे देव बुङ्गेली त बिजाकी बले सलन्स भक्त जन्तन ल्युल्यु बनेगु याइसा थया पेनु दुखुनु पेनु बिचाहनी थुकुनु सोनिकय थ्याथास आपाला श्रद्धालु त बुङ्गदेव करुणामय दर्शन्या नीति बुङ्गे बनी थुकथ थिथि कथा महत्व दुमलो किशोर जुया थौ तकन बुङ्गदेव जात्रा भव्य रूप याना बगु खनेदु छिसा सोयादिल पाक्ल जात्रा अतिथैगु फोटो जात्रा विषयले तयारी यानागु छगु विशेष रिपोर्ट थुगु ज्याझ नेवा मसिका छित गथे ताल
अतिहे थुको ज्याजो छिक्पिन्छ प्रत्येक बुधबार बनेश गुताइले व रिपिट टेलिकास्ट शुक्रबार निनेश निताइले व हाक्न प्रसारण सोमबार सुतेश चिताइले छिगो नेपाल च्यानल मार्फत स्वादी फै वही कथा थुको ज्याजो छिस छिगो नेपाल च्यानल एप प्ले स्टोर व एप स्टोर एवना डाउनलोड एना स्वादिस नाप थुको ज्याजो छिस छिगो नेपाल च्यानल युट्युब न स्वादी फै छुना कथाया छ्याता सुझाव्या नीति सापु तयारी त इनाप्यासे थौया ज्याजो स जी अनुसाना ब्याटेना छिगो नेपाल च्यानल निरन्तर स्वयासना दिस शुभ